Kaile tuntuma kanan haule turchu purheta changte hianin du saka teina erfila zukalin thule la te azuk chian le a chu aron po sa hei Facebook lama hianin chumi thu po chu kan chiaranga kan react chawle doni a athu pu hianin devita du saka ta thian dun hi pastor ber hian ngai dam lo aron tilhol maya hei eng tin zel nge eng poni se athu po sa hi kan nuai chawle doni a he video a du saka soyang hian ke po voina ka zukan nalama ka zoin min lo chang ve veka heta he video a aron ti hi kha kan hriat angin sar Michael sek eng video atang khanin kan hringa ke pon karon react to kha khami video kharon soina tura ka ngai ti chu kan chiale zelang mase comment lama mitam takin in hriat chin chak chutia du sakan pastor ne na an zukal le a ngaidam adil ve ngoi ta ka chuan kan pastor beram puthha ni tura ngai ber chuan David ata thian dun chu angai dam thengang lo em ni nge angai dam ta zok ti hi voin du saka ka komna tanga landan thovele zoyang o aron tia engtin nge anin chana engtin nge anin shildan kha keni chuan kan zukhiat puilo amero chu atu hiat le mudan le ngai dan kha aron pos ania chu kan chia sun jam leang khati pastor ko tar tanga sum abota ka wangin VDP kumpuan duty hoten rin lal thu la David ale du sakate ankom dun nu khan VDP house alu puya dop ngal mop mai lo khan an pani khan pastor ina an shroi thama save phot kha lo ni a an dop ngal mop lawa VDP house a khan kalpui ngala dop ngal mop khan ni lem lawa chumi ma chon pastor ina an shroi thla ni ti khati khanin aron soilangani aron jiak langani ti chonin kan chia le jalang hemtrum hian engtin chi nge pastor ina hun anzuk manti lamero du saka hian minshil dan chi hi tlang zer chi ani ri lova heta po hianin purheta changte hianin thil chung zukhret anaya amero chu angiala nganin mi puina na tlang zer chi le tlang zer lo chi te hi a ve ani ani na chon mo chuwan chon hetlai hianin hetlaya mi pui social media hriat tok velang tur kha ani chon aron phol ani maya chu kan hriata ta na thani mi puila min kan no hriat thiam sak ve jok tura ro chu du saka hi prosecution police lam tranchan le in ngana bertur prosecution witness number 1 ani tura ngai ani a chuta David u le du saka nu te po prosecution witness a tel ngai tura ngai bokila kan police lam le sarkar ukil public prosecutor lamin an plan in po sai dana zir te po ani anga khati pastor ko tar tanga an chawle tak nu hian ben party lam te chuan vok run pui an tran te chau ani mela heta ben party ron ti chu purheta changte tongkam aron nei moi nai thiam kop mai ben party lam te chuan vok run pui an tran te chau ani mela ti hi VDP te ho kha ani mela ni chumo thang ho rual ho kha ani chu chuta Davidan vo na zol zela lawa wangin pastor poisaru anga ain puan dertak nuwa po apoisa da na alo omle si lo thina wangin kan ben parte ho po kha an be dong mang ang tale ni na lang kan se to thinangin David kha an vona sa ni mo an vona salu tukani chuwan chonin aril ruwa du saka po kha ni thoni anril ruwa khanin min vok to lo nan tin la angin saitani chuwan chonin thei buk noi da ang te khan ti khan anin sayani amera chu la lo na la ang khatianga hanti kha chu arom don ni tukani amera chu VDP te hoina an vok to lo na khatianga kan la e hanti kha ani amera chu an vathoni chuta an order mu na lam pastor ko tara bok update report petur le intifel le dop chok fel dim to anga lan tumin report kim chang peturin an tle thale ta hal chu ani phot maya hemi chuma hi chuan a condition a chet to big em awangin David ero kalchu puitla ani to lo wangin he kan case boy pui mup meka ben party te chuan an master commander anga ngai thei tak kan pastor in lama bok chuan an hroi tel ve ta lo thunga du saka chau chu pastor ne na chuan an thian du na ben party ma a an lo in pon le lok to dana zuk in pon dan tur briefing lok vek anga in puang tura hroi thlak an ni le ta rama hetlaya athuron ziak ka hriat thiam dan chonin khami in puang le zel turanga enge ti chok tir vek anga ni chu ka hriat thiam dan chon mo in pon dan tur briefing lo vek anga in puang tura hroi thlak ani le ta rama ru thil ti sual tak
tak an man pa nga yang kha ani tlat lo hetlaya ka hriat thiam dan chen chu karon soilo ani chu du saka po chuan pastor ne na chuan plan lok ang tak chuan ngai dam te a han dil lok ve te nge ya hei chu kamil vak lo le mai athu kal dan chu mo plan lok ti hi karil ru mi dek riau mai ma se he video a alang tel talo voina amadu saka ka kom na lama kalo zo ve lo thung ero he kes ngai ven tu te hriat chak em chu ani chutia pastor ne na ngai dam adil chuan engtin nge chan ve che ti chu voina du sakan min chan dei tak dan chuan ruto ngai su min ti hi ani tlong mai chu miam je chu kan pastor hian David ale du sakata chien dun hi a poisa ru tu te a apom mia ngal ti na ni hemi hi azialo ka van ti em heta David ale du sakata chien dun ni pastorin poisa ru tu a apom ngal mi ti hi kami mal ngai dan kan soi tang kapom lo hi mo ve le tata ke ma chu na chan chu sir Michael sikanga khanin achiang na tu du sakata chien dun kha khutan zuk chu khanin asoi dana khanin du sakata chien dun hi pastor ko tar kong lama chun an zukal nge ye amero chu aron soi dan dik ta chun ganja te kha chu kha an le ni kha arol pon rola an zu ni ga khia an zu zo lo nge mani ti khanin ano chole ta pani chu kami pastor hung chunga pokhan kan lu lo shim ati khamo ke nge pon reaction karon ne ya atir berin toy tein intro te po karon da kha kan lu lo shim ti ya asoi na kha karon da zok kha ti chuan bracketa ngai to me chuan pastor tan po chu ti nga in po na chu pom mai om po ani ve reng ani hei po ya dik ve thau ale lam kong zong tak a clear chuan mo ma se khoya nge David aber chu ngati nge aron kal ve lo ti lam ero chu berampu ani ang tal po in angai to phalo pe lo tul ti lo te po ani mai thei kan cher jalang du saka chu ka zon non le ngata pastor chuan ruto ngai su ati che ba ka angai dam chau thu po chu asoi ta chung lo em ni ka ti le chuanin min ngai dam thu asoi lo ati le bok hetlaya thu pos ka cher tanga angai dam thu ti vel kha aron soi karin lo na chan chu hetlaya apara ka cher zo tanga in zia khi ruto ngai su ti rengot khani maya ngai dam lam pang kha chu akal lem lo mel ka ti chu karan soi le loka ti chen para to ber kan chiar le ang mak ang reng mak lo ang reng tak chu chung VDP kumpon duty te zinga pokhan David ta chen dun vatura kotlak zual da ubik pani pathum anam fal big dan te achan ni o manga lang te aron lang chuak zel ani o he khe si angai nom chodon athia sim mi ke chonin karil ru hian kala ur sun khop maya David a big ani lam le ni lo lam po ni levin hetinga invoke lum anga po hianin hei pastor te ka tiang khan boru kha thil omani ani na chun puhia ta chang te na ron se khan berampu ani a berampu berina hetianga ril ru ngai to na han kal pui te hi chu he ta chung rila ngai to na te hi ti dang khopin ka hi a ke ma mi mala chun chi chu karon seile loka tin akhya sa hi top mai tur chi ani lo na lai pakhat chu in vok lum rap khlak lu tuk tak mai ani miawa tin ruang char kan ti an vok lum ruang char ti po ni chuang lo tu nge avalum tu rian lo ti vel ta po kan ni si lawa chiang takin VDP na an vok lum a then pa du saka an volum velawa khati khan boruak neu pastor enge mothil khatiang thleng khanin thil om khachu omani chuwang chonin case tom mai the ni lawa he thui chu akal chhong ala serious don chawin ka hria kai phei chon chu kami mal mu dan ani chu ti chu kan chir zelang nimin pme police in mi pathum he mi tum om ve tu ngai ni ya hriate an man le tang rongot po hian kan police te hian he Davida tual thina khesi an la serious le a danang taka kalpuya digna justice for David du saken all concern hi hai chuan tum ru le ti iringa mang u ti aron ziak ta a tikhanin puhria ta changte na Facebook tanga thuran post kha kan mu kan thria ti chun headline te karil ru ka lo notice lai te chu Sir Michael Sigen Khan zona zota achan dana khanin David ale du saka hi pastor in lampang kong ani miau wang khan kong pa ngai ni miau wang khanin tikhanin ganza ami leitur khan an chukhlani ti chuanin rewak lo minute khat pot ling lo kha ting ka hria pastor quarter hung chunga khan lut tak se engma zep turi om lo shima pastor quarter hung chunga khan lut ta sela hemi anin komna po khanin aron seilang viawang mase an lu miau lo wangin du saka po khanin kan kal lo shim kan lut lo shim kharon tia chu karil ru hi a khoi ve em heta hianin achan chu pastor quarter hung chunga
kala anin chunga po lut si lo kha ruto ngai su tia khamizana an in cha anin silber kha ta hi choni asan chu pastor ko tar hung chunga kala anin chunga po lut mi si lo kha ruto ngai su tia khamizan anin vok lum zana ruto ngai su tia hanin sil kha hemi hi a in opposite hi ka tingoi ngoi mai mo vir ho po kan opposite in tm ka video masa a intro karanda du saka tong kam karanda khamo hemi ruto ngai su ti na hian a in opposite a in kal top pani chu i soi thui wak ngai na poka khalo a in kal bur ani chu gan zan le kha ti khan an chho tlang ani chu khati ang boruak ni sia khan hemi zana pastor in ruto ngai su min ti ati hi hi chu hemi thui chu a in kal ti kha karon soi hi kan notice du do ka chu ban jun karon soi du a heta purhetana aron posa min ngai dam thu asoi lo ati bok ati hi heta hianin in ngai dam thu asoi karing phalo sim achan chu tu na karon soeng khan ruto ngai su ti khani to pani in ngai dam na ka tiang tong kam kha man ngai na om lo sim chu karon notice le ni ta sela ti chuan eng po ni sela purheta changte hianin tuna aron atopa ron ziada nang hianin justice for David du saka and all concern ti hi hemi hi kaini pon ring ngamila hi David hianin amadik na chanvoy mu ngai theinan police den thei top chho se ti hi ke po kalo ngai dan ani a tin kan police te kalo thamon ve na ni ti kha karon saile ni ti chuan hemi thu purhiat na ron post tu na kan re ka hi enge kan re ka tang hianin in mu dan viewer te khanin in ngai dan tele in seidu kha comment section ate khan kan lo saile donia ti kha karon soi thei ni ta sela ti chuanin tuntu matan chuanin video te kan du tok lenga video le pega te in chop chua sak tur te alomani chuanin kan le in chop chua sak le zel donia